Normala kenyam ke nas diala kontin barwainya bakaling kan online TV channel an wale shang ka janjog de kel ka paiwaro ron kina dang ro di jandang ro di dich anda mandu ne shang kwasnyak mlanong roisne gwazame bana roich ketin konte lat karodian kenyam betu ka dungambel bana kule we ka manana tuok re loka manje kule ling manana tuok gwaden shi wude shalka me lure kong che message che jetu benu de civilian de ke pakwet gwanna de altin content ku mes pele ayo tigaten any area micha control ku mes pele ayo de na jenten aban joje ga message mo kenyam gwas me chana right ke kwi gambe take a message micha gor gwata mene message mo bede nywa yekel ko jene very important karam dana gora gor jeno bi konti ka ngitin ka tadan che gor ka je okay bana tika ngich ano message cha gora di ki ngum le rode ban je link ka jan report mene kana ne nong ye wasame mi jira ma jidit gor no jin bi channel bi je support no message me beje kwen ya gwadam bi aja kwen che gordin tama che gor no nene rek gambela che bituk watch kwari agor kenne tar kamena gwech rek gambela che bituk watch kwari agore ki gore nimen ke tarkamen na gwech tarkamen na gwech lengu ka gambela rama gore me akwermidit Thomas Tut Pokchan ramangi Thomas Tut Pokchan jan gore message ma ya to share ka social media da pan honorable Thomas Tut cha gwarno ngum shigwich kare ka dana tuok kare doaran ka gambele message mi je kor ka social media then after that cha message mi cha wajek cha share ne to one dnn no after 9 hour cha ko be nyawajek je lo chete ke 5 hour gwasme malut kona gambele yigon ngaje no liu content all the time miramdit shit honorable Thomas Tut Pokshan micha warga micha jagor anu riek ndan en toka gambele kima ndan en nakana anu shi bitu woi kware shi o cha kwar dana tiwi kwam cha wuj cha kwar den cha no jenen agor ken tarkamen nak na tarkamen la na nakeje tarkamen la na nakeje mu ay jek tidial bi ko go teleriek mi bitwok rig diala kontin nyon kana ka gambele bi twok so me chalar na mo e kon diala ngach e chari de me chaja gornen kone anu rig gambel kire gambela shi bituk woi kwari agor kenni tar kamin na gwech Thomas Tut Pokchan che wargam che agor mi cha kon jogo no which mean that cha kon jogo no kon wer yala la mala bot en go ikwera weke kwere me che fele ko banat bakagang cha kon jogo no shi ndo bodan be dan boda kap chunga jo kon wer ke gambele agor kene mandana nakan wari
kon kwer mi cha kwany la do be service fany be jeno but kwer che de let karwada me kan root cause and to me nakana je me kana kon gwich kana kon nyurten a chi mala mo che de ben reinat la nen kon ni chiang bana rach ko berna kan kon cha kon na ga ber bana ngulel to to la kon ka rach kwidien but la tele we me bar do badana che ke to ga je ba je ngai ke je no re ga mo ngutu ko mo ko re ga mo mi to ga dera gwano de ne ideal de kan take a charkel den are in moch ka charkel kunuk matre loine nat den yo na kulu we kama dare ka dan chitwo mishina chik nyur cha man dan chitwo cha ja address special nuare mi cha che mi yana na ga tarpam more than 50 ne di chiriar ka chiliu awodia me ane no wan chira toy cha ga na kan de na nyur as a society banara teach kan tu duli dial re nuari de ka nyur mi na nyur banara en teach ka kwar kon kel ba kwer ba je chola diene kene ngwane ko ju kwer che ben che buluk itok na te bodo no ba kwer ba wuch ngwana ba kwer ba chol ba jogo no kware nyam tina liu tene ken anta miliu na tet ke dunyok bana ngulel den ba tar ka mandanen toye ka je ba je gwem bana nyura as a community as a society ne ideal ten konti la ji Ethiopia bigi nyur kel den ba do badan de kap chonga je ba ja address ka do mago jen man yamala gorke jen chalat gwas meno de na kon nyur mi na nyur yon den bana kula focus ketin ko kenen konti lat karodien but mission na nyur about men dan tuok ba kula gwich but buru ale na dong bana rodien tina be jal kel chere manan tuo tam china ren mat so na mo la tidil la tijek la kalete la ne to la kana continue ba yi waka mun nakana ye lem cirke jana ka pai tuo ga nang mi jek chi nang mi de parwich nang mi jek mo ma ka ye toyka ka ba na krai na ngude the same people don't bekan we na kana nyok ma kana kon kap chong ne ko lan were en kwa na la jogo no yena tar ka man naka ye akwan gor kwana je gor den buna kulo ko dong mi kwete kre ba kulo ngach but en ba kwera ma woike ki bu kwera ben che jen la solution no so cha kon la rien mi dit kon wer yal no tinte gambe la no geje shala kwerun nyora gwa kel yendi ala society yendi al bia nyur mum na ko kona ber den ba kula teke duom ngwa ambu na on yam keje na mo ba kon lelde ba kon ken ka gwada tinyam den bilia mo boroda kapchung but me sharut ko charge address telemulat ke kwide just che korben binawe ba pele je runte male alat na me lati je la kanon so kon wer kan kon la disorganizer so mo gor kono bana tek organization mo gor kon mat mi ci kon mat bana nyur and then bana real roja dan de real ken de alban je chulat kel so na me da la jenanyam ngoda me tama duom ngoda kana lef kor ngoda bo talat ke ngoda bo ge jeno jaten ko de bade na ma kana time talat no ne shop ke kudang die ka tende tiang me ka kan ber te goro de kan war de kan ka magona kon de ten so ne chana char won yam bana we ka jodo dien mende kono ling gwaseme jo bel ling kon gwaseme barwa che ka kwira mi chima se cha gor gwaseme ka kwi kuma spelayo kuma spelayo che kon dial ngaje no aje mo ke wonin kan ne dial content te ka kwi spelayo wude shal ka me man ngai kon show de shali lure kon ya message mi dong kuna dier ke je che gor re masi kana mo charwaje no jen banwari ano bekana ko ramlar no yen wa all the area attention control spelayo kwaru witin nyodo jeno che kor che jongok kache nang wer che latni amore de jenta dan le roda
gwaseme ba message mi cha kulo gor be laria message mani jena kada mandan kelmi bumbum very special person ban yo yeken awude me nga yen diala yen will mayuak nyoch jena Arthur ramala bongla ka gor che bong ngwan che ka gor tega message mi cha gor gwas me ban yo yekel ke jen kwi rajadan chalat lure kong eno joganaza no muetesha SPLM ayo control area mi sha ka believe ke sha bijenten chwane belerun yenware lure kong jena gatta ko boke galo nwar tikonan ngajeno multiple time lana threaten o bayena ka tok la kerena la kana jagbu na buk che mpai kana naga kalang kanne de jandang ro bakel tilan nwar kendial tije tani ni gana molpin and then ka kore pan ga chang jandang diok ka pai wero ronkin daro jandang ro dech jana se ka mo ka warning eno ramu te ci jen re kuma kana mo re kuma SPLIO control area mu te ci jen tan ka jen civilian jene chwa dier ka ne ron gwaze me warga cha ko goro yen wel ma yuak nyoch che goro nena shit kamala lar ken go nene ka jawdana cha goro yen wel ma yuak jin mishrodo nok tele ramu de jinok lo jene dung lul right jin mi chiro nok tel ram de jinok em to kan tema don nuare kan nuare no ngapai ne keno nuare no ngapai ne ken kan nuare kon intere politika ka kuma kir needing kon tin gor kan mu we kaka yo tu we kaka neri te gor ken gain mu kaka ken jitaran cikan doran ke don wari ken yar alanu ga la kam karami mamangai ko ram mo lede goy kelut bala kam garama dana let goy balure kong chelut ken nuk chaja bel angan wari shit ke lure kong chola ne ken wo ka criminal chola ne ken wo ka duar and video dana chalel ke men chagor men cha writing nyu de jeno lure kong chelangut la gan wara mi de los e changle lo benene ko ngai kon dia la kon wara mi cha to kon tema run mi cha ma gwala la do baw ha ya cha ko gwa wal che dijek che kalat che kon dial nen ko gwase dan cha gor yen wil ma yuak video ci lure cha writing gwan mi show yetin ka kui David Majure dane cha nak Nasir ka crossfire ka Nasir me kor me talk chalul gujeno jan cha kairar che la ngure lanwer kaka kore wana chwa ka nak Nasir ke kam ko le karen yale so at that point Chilure kong cha kene lo chele la gan were no more ko panya chang na men spokesperson ko kede na SSPDF batile de nyaga ne neke so mi chine me chalat damandan ki Arthur ne yen ano malatke me chalat ka Nasir chalat ko lang ko lungu shuk kene pan gak ejen wur shal keme lure kong lede montem right now lede je kal munlal berar benwer bega threaten ano nwari woje rodun gonen content je spela yuten mulen nwari je mentem shi me de lat chi janga de lat ka dinka community kaneken let's say dinka politician inga de lat kaneken anen nwari karodi ande la nwar politician na kanekeno so
na menu the kono queen one che dit kane kono konte la politician me ba jogo no nakane ku nagne ku it mean that chine konti kan taye dane chalat me ku civil war ku ila tukre wike so dan jigane parwech ko 2013 chana liya dan chana jenen me nakane kon gwan mo cha kon target miti ko dana temeno nguna kono riudan lar kenen ka jang but ne konti lan wer kan kono ko she can fail to protect us. She can fail by Quaradian and Dan Tigatin. And to make matter worse, Medan Shamal Chayatanke 2015. You take an air quantity, wake a kumakir yadit, sharing my charge, I do a rakan. Kajan kuma spell my cook and level form door, me chaka jut, a baram and a road a which kajuba, ko dejanak, and then Chalele Benawel Nala Tianek and Loika Kir. Kajana Chana Nak and Nangmidi, na came in a shimanikin. And it a con Tangaikan or Bumko Guati dan Chiridian Chigar Yarkan worry. Yamangai Conano Peter Gadet, Ramkele Bumbum. Gadwe chan mane diala kokien tikire tene tema tandian ne bom to ngai keter jana but me shike jiana tem right now jinwar shike tell other way mogaten jinwar shike feel chinate dong telemra ande rana long chero jech naga nware gwani mo ramdana ndong de kula ngat tikarek machar jare ti jen lele tika court lokaje akuma kirim yadit gwami mo kire busy nagan warna katen so na men tama dumete reng ma chate ra dong che jete ka tokko de man dob dana na chu de jade jangat bat ne re kono chi dot ikane ite mo dong ke kane de tiai te lar ne kire ka ke lar kana point kene ka so malat ke luro e kongariek are lo ka chi kon dia la ngajeno right now ci point lura e kong cheman ci calling chajane no che won ge tubuno atoga ka kenina tie we ke je new year me lo bikan lo noir ki mun lo alkeliu bikan book ana gwan mete ji asfila yo ten bikan book ci man ci konaling na me le haroda ala politician kon were me te ci kon redian ci kon guja gwa si kon ga be take kay ti jeg di alet ken geti ci medane ci tuok me ci dar gay cook ci jien ci we doro mo ka akobo ci alor ka loran dit den ga jiene ci liam ci me yo tuok ka me dan ci na way tene no wude me we tias ne na kon mi ci ne jel ga kay let ken campaign ka kuy ko ba goren kier karwade kier mi ci wari ga nak ci gan wari are ni ko ba mu ka position ne mani dak gay ko kiala do en chen to ngaram di chiale de jago di na pol ataka position me edundan ko let yetela kwardien medero do nyoko mjeje roda nuare men nakon disunity latel matke mede kon ngama de men dore kon de wan anywhere to kontino disunity jen men je kana lat johore jin mi de ko yo gwanter ano chune ku gang but be safe yourself ko jen la tuo ki bugor mi la personal gain mo we kaji kon mi dere cham de no dong de gan were ko ken de tek jira mo ti krek ti ke joy wan mi ci dietin ka gat kamen kane de ditte shanak ke 2013 do be naka ke ci goro no bi fanya o tengu but buoni jin kare jim ka bilo ben ke jok ne ko tilan were ko na me poj mi dit ka jana dana yer doran chu mena wala kon were anywhere chu tena role were by the way a role Ethiopia a role South Sudan there is disunity kan were ti disunity tetin so na me la toga gwada dana ci kwar cha do ko nyal cha ja bay ci kan wuga nyin cheyten ala go gway ngat kan go gway and go gway to kana kon and yar ko kon me kan ga kon kapchung and go gway de ti lani personal gain gor kana kon muwe kaka la shoy dan kon ware shebe men tok an let te garam cho de jech
mubum mutaka jo mugwa beken all this witchcraft ke go gweti bagadil kapchong anywhere kan welan mun war mo ya kapchong na mo kan go gweti bumal beben mal che beben gwada danen ngat kene gok ala gok mo ki gok lat ke ngware doaran len matke mi cinara matke loñ mo gwam loñ mi wijwich mi tel mi jemu ten de no banaro dien mat ka go gway ti gor gna dor mu we kake yer kan doran mu te ci kon gwich ala shoy dan ci ro mo kap chong me ne chang choy dan bo ra kap chong gwa da dan chan te ka mat ka ter kon chon dan ka loy kel gor ti kenyang teka gor jan den aren mat al wane ti lo ka mat chicken movement ka marre loini ken amare dor ken bela distraction always re dor ken ajen minen kon doran kon wore ci kon targa manana liu kon ga je shu kon ga je ci kon guch la chunga kel yana nuwar mi ci mi je kelat kan wara dien de luang ne je ran me kana kon jogo no mi ci lado mi je ke janga je no mi je jin mi kura den ku support mlen mi je la pini jarama mo cero da wo je la guje no men laden no ka je na so jin mi jira mi mo me kan kon ben abraya gwa ka do bra na nyam ka je ku contribute ka situation kon kwa face and well community worldwide so mo gor kon bana kapchong kon gwante arbana jogo no ne back off an gwante aran che biya jor ko gwante aran kan wera content jor kan shanka yo jin mi ngeje no wera mo le de mi jeg leri je ko to kon ke neiti mo to we jek te la shall ke useless rami mo mi chete luang within society te lede something mala personal benefit muwe kaje che go led society ka but cha de chole useless when miduna mele ga tede te radin manaka cha de chol no but chol kaje useless ko jen che contribute ko bunwari bi ke chuch mi jira mi mo mi chin war chi go no dong de ga survive de ga take go no be take a power go no bi char ko nwari wade abeni bika care runti abeni bika care tiguyen ga ton wo shi again right now bela zero run below chare no chadwer kete kon yelen lat ko jen ta da la tok ramichiti jegla la ya apologize afterward gwada dana shi ngaje no chetel gold dar keje so jin bu nong no bula apologize ni jin ka je ko dial te kon e lat gwada abeni chin ware kan je kun ci kana be parwech ko right now ta liuna ga jamo don ware keliu vulnerable people nere shenkar of gcam many the kon sheng dewi ne tin chuj pin dunya ne the content ka lwang ke la kwar tenderi ga mede kana wo ke ne the content bute ka lamrun lam chabe ka gwada danan gujeje bad bo ben gwada dana shi rekcheben no gwada dan je guje no you are okay shi nwer gu che ko yar den bakulo ben ka jagjaje ngoda bo nuware yo bala kan wiya bu ke jag bo bay bu jogo no ran kot paleka ko tiaga longo kon de ko laro en no en welu gan nuware me bay jo ngum diire mo ka je jen bikan lawlat kana kot bikan lawlat kana kot gwada danan kenya kon ngaj bad me ngaje de ramo de re lu bad me le de ke pinya chinga jen den bikan lawlat kana kot but things tenen kon ke wan kon no kalar ka kudande kon kule biede ka yer kana kon ban me lede nyinga pin na ramo lalre ka secretly tere no mo ko do ko teke je but kon gwada me ko me lede ko ka share reveal ka kon openly te kon ka tieje ka kon human being te de me jeg de kon questioned ban me kana pel ra de na biet bu ko de luka je na mo ban me dan me ci kon and then we should judge that ko chef hal ra already te la gwada mo de na biet kija so nwari unity dan ajen metel ma dan ajen metel chan ngadan kelu ci kona kam go gwene long let's get out of that situation box cha kon miet tino cha kon mienitin chan dan wire de kaina rar mechanic kain rar de kain rar akon charot gwasa kelone doran goro kon dial mat amenyam mi jiram chiro de ger men ro de weba kamero rada dien den bi jitaran tenere dan jeng ne tenere dan bu ko kwa ba ngaje no ka tetedi bu do la de tot
to yok ba ngaje no jen ngak ten yar kan wore ano na moyo ba chom tek tek warani jogo no jin jere nuwer chultere nuwer ko ci jilel la nuwer nama ko dor dan witen nuwer buga tege unity mu wana tege unity doran ba kwa chana promise ne te la zero chana ko bla to char de de kan cha to ka lene dul wala ba no ba na reten dul wala no ba la ke yokun yanje wich biya michir ko fundraising ke contribution biya lat yo dia law ko chuni te dumna la rela ke kantam den dul wal den kalat ke den dul go den kalat ko men yam contribution la di de mon wana koram kel che de longa ta ten chal ke community service la lat ke ne ke ba ngona ba ko dul gwa kel ba kel mo bari le ke ba community verse but things we can ke individual so jo me gorel jeno de laria yene kontere loka ngada jemen chala de lure ko ngono rek gor kon charalong ano gat kon dial content cha kon bain pin ci kon ga biagu jene lat ken ngeno ke nothing there something ko tiken kel ke jitar so jo me gor jeno de nywa ye kel an ban nyo je kala rodien biata mal